Ki bahayeng jongka long kemi ke bala klat bad ikelung badan Hamed jongka HMCH Hospital Joai West Jaintia Hills kila dawa na ke sorkar bakadei ban shim ge jingkit kle ban pendap penbiang ki khun ki ba kala i shadien lem kumta ki bahayeng kinum tre satya ban shim ti ya kamet jongka kong liet penche bare ki bahayeng kila ongru bakat ba ke sorkar kampat ai da ke jing tho ban ba kle ki bahayeng jing bala klat kinum shim ti ya kamet bat kin yai dawa ban pinyo ya ke jing bishar ka bohok namar ke jing klat ke te ka long kme ke dei ke jing le torti jing ki nong tre ke te ke jaka ai jing sumar ha ka ba ya dei bat ke jing klat no ke te ka long kme ha MCH Hospital Joai na kalyang ke Jaintia National Council kala pinram jur bat hapo ke jing alam uba nang jan dekhar Vice President JNC CEC haringkat ki nong alam ke JNC Jalapet bat Sumer Circle da ke jing sngokhia kala hiar shikani ke jaka sumar ringkat ki bahayeng ka long kemi bala klat na ka daw ke jingle torti jong ki nong tre hakani ke jaka sumar ha ka bala shimno e ke jing im i kong penche bare bat ikhlong badan Hamed jongka kaseng ka dawa jor na ka sorkar bade ban kit ya ke jingkit kli ya ka yeng jong i kong penche bare bat i khun jongka hinyongud i badang i shadien kaseng ka dawa ru na UDMHO West Jaintia Hills District banthong da ke jing toket badru ban pinchtom jori ki badon kiti namar ban chule kai ke jing embrio kaseng kanung priang da lele ru Kapuyu yang aku cakap, betul bawa kelat ni, deman gak berut yang nak. Ini yang puyu semua ini dapat musim musnau kia mo vijindo. Em lebih di pai pak boy siapa pergi ni man gak drama mo ini kau puyu advertise untuk mo. Perkat bu yang lagi ia pergi herjaga yang ini. Mudur ia ngak question lah ia di nurse gitu di staff, macam duty ni, di doktor betul duty in charge ya ka. Imagine to ka gitu to gapuyu yongki na gabe yongki kaman siaw kita if the parents or the sister were being treated like that kaman siaw ki hadla di chim gi yete benta ki siaw thu kat wan ti siaw yong i siaw thu garu yong i gapuyu yong i na gi khandan yong i to yo do kat garu ko wudu go kre banda kre si yi go sai kon nang yong ka tang yung le mong daman prokon ni de am kon nyau ti kon prakat tang la do kat wudu ra kam kaman be yi kat dang am hi ga be hi yung hisam ki kon do ja gi ba ki kon dang ye be gi lai school the past class 5 class 6 le kadang am hi ga be ga kli yung no ki kon do cham jin ja gi tang de jing le carles yung ki ni ki doctor ki ni ki nurse poi chudo new port kita ikon daman konswet kate kejasi kim yo gubam lai education temboy hitang perkhat liu pelai pala ukre belalai kre belau na wi kon na hiyo em ko wi ko question per pari pi per pai pa po ye pi he jaka yong i siap mo jing ki chut not siap mo dan to ko payu pi ko tu to ko be ning chao blai kam te mo te I we le ni main to humble request yong ai ko minister of health please snow bhat pai bhai kini government hospital especially kini yongi jaka khakon mo bon sin de jia communicate even le wan skmat to ong yo ong the wan skmat yo biang snow to I what the ye wan din de tang wa any ka government wa dai ni wo pau pai bhai yong fight ka government look into this issue take it seriously bo the inquiry gitu ki staff duty in both the doctors and nurses this is like my strong request to the minister of health please look into this issue okay because this case can continue like again and again it could be happen to some other people if not my family also we are standing here so that this case won't continue again and we request a humble suspension for those who take charge yesterday duty until the inquiry is done because our sister were supposed to be alive today yesterday morning she was still so healthy minister this is my message to you please she was so healthy we didn't expect any change from her we didn't expect this tragic to be happen so please and because of the negligence of this staff today we lost her and please take care of the hospital and the staff
The beds here are not proper. Yesterday she was sleeping on the floor. Please look into that issue also. And we request, if it's possible, kindly look into her children. Iconic ti yung kada man yung sa o emi gi wa yung asel emi gi wa be im pong yung igim gi itu man gi ku yung gi kon yung im gi em lang gi tangkat wan em ga bor man ma ka be em kon gi jong kon hampai choi gi kon be takar party from all. If you could help, please help more. Children welfare, please look into this. Takatap please. Ngana liang niyu yang ini gaya pusai pada kelat ladu nin ladu nusiau ngatrang o uyok dengarap ikon go nyau pada kuseden pada ikon suat koki kata sawai duk waduk bela membe upah lamunang wa uyok dengarap kesorkar iki ladu wasdang hadu pada hegi kan ku hegi habyo jengarap ki laga speak sorta lada dong te lada miyarap ki I mye usai ga ni met yap yung kala po ni hostal ukiri ya siyo hado bade yo I kete rai laki te ye usai ga ni met yap yung ka ukiri ya siyo yo pedep ga nyam ngerko te saga win hile wa poi siwa dia ta hado kan ni pod Majori le torti yang ini nurse, yang ini doktor, lado sedang kopoi, ini kim emusim kia gi paika usumarga. Man laga por, man laga minit onggo, wan doktor rapenga, ki try penbangia, ki ong penbangia ka, kelam tok met penbangia ka, kelam si penbangia ka. Ye jengmut hawadaman gi doktor, hawadaman gi nurse. To kam gi uyarap ya I pajba im watia kejut watia pang wacitom itu ye ipoi hadi hostel madi biyo di benang di website impoi tampo ini hostel te ngakarpat ya health department yo go upersan doim do ya bi kam tameni kena wada ikon swat ni begi upersan lagi nado mentu menstep hado wada hegi kan pu uye hegi o limela nonsni kan pu im nonsni hegi lagi to sorkar wa bakhle hegi ladong sedong lado ke jingstat hado ke bamgedi hado ke dawai hado barok ladong sedong you go on jadi tahi jing dawa na sorkar Tok kiu bakle ladong sedong ya ini kena wada konsulat kami baik pensi to aku wanongkong nang chap hani por iwani kam jantia National Council sekbe harangkat kejing emlang ki jantia National Council Sumer Circle wani daga mesin yung jisang kia open pau open rem kejing to wa kejing dia kamada yupi halat patai ke board nin wagawi nang manbay wada chak refer nai tai na sutnga PIC hai ni hagani hospital si mesi wani wo penrem ya ki nurse ki doktor ki wale torti wo mem chim kia akam kini jingjia na ini ye nyo wo penpau ya ga jing siao kia wo jur wa ejui por le wani wo dawa na UDMHO wakam hani jingjia ikam ki pajba kinong chang chinong dawai na ga bor yung sorkar bat kamjo na UDMHO wo le tag inquiry kanang wo yo chi wakam ginu kita gi doktor kam ginu kita gi nurse kiwa nado wasdang ngi upoi gani ga manbai go kujut chemi wa jingli to wa ki doktor yung ki khang gi ga bangadi bat eju ipor le ong yo dang sumar ya gani manbai chemi mato wa hadu kesni waklat ini manbai mango ga bruwa dayang ya kata jing sumar ke ka te dawai na ga office yung DMHO wo bo yang inquiry but hejui por le dawai wa open chitom lane u suspend yang itu dinos ki doktor
o no I na ga ni kam kat orang ga inquiry dang la go chakmat bon sin I kam ni pat ba kinom chung chnong I wo poi ha ki hospital sarkar ne awo poi ha ki hospital chimet emi ke teng mesin I ho poi chagi doktor eng mesin yu I jing chau chnau chngai em mesin yu I snau yo mesin ni em rei lang ba ki jing em kam ki ni ki nos ki doktor mkono ya baro mo lang ba ki jing em kam ki ni ki nos ki doktor wa em muhim kia ya kam ni ga chitom penduk mesin yo I ki pat ba tengah dawa le sejui por wa open chitom ya kam ni ki nos ki doktor wom chim kia wa kain snap betul torti ya kam ni ki jut ko man serious mo te hejui por dawa ni yang yong I janjian dan sang konsil naga bor yang CM naga bor yang MCH but now DMHO but naga health department wa suki yaga compensation yang jadi ga manbe wa dakla kenang wa kita ki kon yang ka wa I no go nyam chadin yo I te ga jingira naga bor yang sarkar do ini kitin pajak mulai suul